Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Court Admission nagbenta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ka United Meghalaya Trade and Labour Union, ringkat ka jinga tray lang ka District Legal Services Authority, lembat ka Office jangka Tanah Labour, Riwai District, haka syitrik ujemang arah cara pausan klapun long ke jing rakhi ya ka sneaker pang kinong bela, platip kum ke International Labour Day, haka shnong sa jier nong po, haka balay shimbentari kinong belasngi na kaleng ke temri boy. Haka nigasngi, lasa kilang ru daw President jaka United Meghalaya Trade and Labour Union, uba Silence Star Rani, u Labour Inspector ba Wanbok Kongla, ka Assistant Legal Aid Defence Council, Kong B. Marai, ka Kong Q. Maupnyang, bat kiwe-kiwe. Ya kan semakin kita belas ni betul. Mana berpek yang kahok tinggi, dia kumno ni yang kahok tinggi. Abang ya tak tinggi kita belas ni banyak yang kahok tinggi. Karena saya kalau penini dah ada keskin jadi orang legal service yang kita try kahok apa organized sector. Teknik kita ada keskin yang saya wajar ada kesamaan. Dan akan kita keskin, dan akan kita keskin yang expect banyak jenayah dia. Dia tambahan ni ke skim penting, kami baru nilai jenayah tak bisa nilai jenayah tak bisa, nilai jenayah tak diberi. Kalau dia ke legal service, nilai jenayah awal dia berkaan. Sure, mentah kita orang di serve labor inspector lah, betul privilege kami ada pakai. Kalau dia ke minimum wage act, sure, PPJ tu misteri, Tekung mesti dia ganyo hak kamai jokin sisni pada badai bagi dia ganyo sains pak tangga tapai pikirnya pikirnya tak sains pak tangga lalu pila try apa ski pikirnya tak Bible lah pila lipat nak nak try bertemu yang pribadi ki ho offer haki yang kisah macam yang lagi misteri macam jingkang itu Bila try ke kampung ti, bila tap ke kampung ti, tambah bikinnya dulu pun ada fixio. Bila pun aku kita ki camp, bila aku complain ki trade union sampai bila ki trade union kemana kita ni dalam Meghalaya Trade and Labour Union United Meghalaya Trade and Labour Union, bila aku complain ki, lalu juga ke union kemana ye, bila aku berlawan sama office sama District Legal Service Authority, nila berkait dengan apa yang Habab yang keren begitu kita dukan lagi kita try bersiu ya kan kok kita bersiu ya bisa bersiu kan yo mentang kasih niya ship ya kene kalat bangin lekban nerahe ya kene ka mede kebalatib kum ka International Labour Day hakiki sisya kene kasih kade yang ni bagin lekban oh menjadi pam subha Minya syong suti, minya syong pangat, kumkinong 13 ni. Dan ray, kadau kolong ba bangi kidong Meghalaya ngisa din pelat. Hawa nidang duna bantik ya kaan, nidang duna bantik ya kata kiak kita kilo. Kibabun kiptip wat kai kata ka Labour Union ro. Bangi nilai tre lemba ki Labour Union kibapher menta lakumba atposnam kedik. Dan ray kane kade kasenjam Hakaba ngimi syafran banya pun semutu bah ya ki perlok khasi ya ki nong som jong ka Meghalaya ro kumno bangin ya tre harangkat bat ka ain harangkat bat ka British Inshar khadar jong kari India ngide ki seng ki ban register bat ka sarkar bat ki ban tre ro ka kum ka riti ka ain Inshar jong kari India kibun ki kijing temu lengba jong kana kaseng hakaba ngipan ya pejing tulisan na ki perlok pajba namar ba ya kana kaseng nin leseng ya ki unit ki bapher haporo kawe ka Meghalaya tinggi kerpat ru itu ki badan mensim ban ya tre mon subha ya kana kaseng kimia sim ya kesenjam ban ya kenduk yang ni banginio open form ya ki unit ki bapher haman lah ki district de kikam hi kide kikam ke bakhia ka bangin yashim benda
bangin ya ba ya kia kasion jong u noktori belasngi kamtam kumbal adap ong i madam mane ni boro kinong belasngi gidei ban ngi im hakata ka unorganized sector abang ngi phai ka bamut ba ke jing pembek jing pembiang kamdan kidon tak ki jing duna sudah hakis ngi ki babun ki kam ro teng kim juti kina bat ka belasngi ka bela ya ro kam judon te kane ka jing don jong kane ka seng bat ka jing mi jong kane ka seng ka jongi ka long ba suki pasuki ngin sa penlong ya kan bagalayahi ba kan long ka baladak labiang ka bamut ba kinong belasngi kin yo bet bantri regular bamut ba kidom du ya ke jing tre ka jongki kidom du ya kasngi ka jongki tan sawan kata kasngi ha ka ba kinong belasngi hi kinong ba angin ya song sutino ka suti jongki belasngi ka bangi ju yashim ni ju ya bu hi ka long ba tang sisngi ha ka sitayo sisngi ki song thai tendre onda kane ka seng kala trikam ha lepa ke jing kersan ke jing yarap jong ka sarkar ro deng pa skim di fer ngin yawan jing yarap ngin sa penlong ya di breu jong ka bakalaya bakin im pahu pahai kin don lam ha ke jing dam jembiang kin light na ka warna wacha bat kin light na kata ka jing bensal na ke jing don kam pisa ka seng kan sa buru ya kata ka bentar lasan siski ba la don kino kiba don kam ya hiram kibarit kibaria kaseng kan yarap ban buria ya kata onda ngila jam syaki sistem neki asnem onda ngila tap sistem asnem gin saai ya kata kajing yarap kum karam mo ya gini ki paranong belasngi ha kapor kapa kidon kam la bonong kum ha kajing pang kajing sitong kajing don kam ha ki by school ki by uniform ki ton kijing ki khat ki bamla ban kiar mo namar ba ngin panram nang ne nang tai kalong ka ba yang begini yo sistem dam tendre gane kalaborian kan longkum kikmi kikpa bang ban kmi ya kini kinong tre belasni ki berun keleng saudang jong kene ka jela majalaya ka kapun ka ilimo ros ki berun pako ian bapet yang hamanya jong bro hinung membela hakas dari dia idon banjur ko tam dia bukan tegi ani kalun tapi kenal kami ini nong belah hakini isna berada kaserta India kala sedang ban streamline dan dia ban long teli ya ketukat di ian lese untuk bisa ada yosno codes labor codes no babon ni union ya persya union bulan sedekat ya persya ini codes kaji temu ki jongka serta dia murah ini codes kali pun tusuk hakalai ka jingadai bat no income bat no income kapun codes bami bentar orang kira ini codes labor codes penting ini kumba aku nai di tadi labor laws no te nasal nakawai chikawai kapun kecil demi bayo kapun mau labor langsung dari safety and health amat banglat unsau berkata kajing kajing malah besar kajing hari nomor selesai. Ini ikut seluruh kebanyakan dan sekarang liaro kila penting akar komba kimpusuk kila terekam kerkom regulation kata penyak akar komba nakalian office nakalian di nomor lalu tanpai syaka kebasuk katakan jenis untuk di kebetulan ketika work on wages ketika work on wages ketika orang supas atau tahun lagi harga tersendat di hari ini work on wages kalau kata
Hik, ya kapain no. Lanya itu perlu badai di tukang siu,